o tloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg. Moifona wa ditaba tsa Sesotho o boetse o hlophiseditse tsena tsa moraorao le phirimaneng ena. Empa ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. I've decided to appoint Professor Firoz Kachalia as acting Minister of Police. Senzo Mchunu o beeletswe ka thoko maemong a ho ba letona la sepolesa jwalo ka ha menyenyetsi ya Nhlanhla Mkhwanazi e tla fuputswa ka botebo. We actually came here to open a case and give support to law enforcement at last to save our country. It is not just a protest for the sake of a protest. Ditho tsa mokga wa MK di wantetse seteisheneng sa sepolesa sa Parktown kajeno moo direng di kgahlano le qeto ya mopresidente Cyril Ramaphosa. We are still investigating, as we say, because we don't believe that this crime was committed by one person. Mosadi ya dilemo tse 30 a motsomong o hlahelletse ka pela lekgotla la dinyewe la Rue Report kajeno mabapi le nyewe ya polao ya mora wa hae. Moedumela o amoetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC2 le o le hae. Puong ya matsoho ke na le Mphotime ka hona dula le rona. Mopresidente Cyril Ramaphosa o phatlaladitse qeto ya hae ya ho fuputsa menyenyetsi e entsweng ke Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Phatlalatsong ya hae letona la sepolesa Senzo Mchunu o tlositswe nakwana setulong mme o tlankelwa sebaka ke Firoz Kachalia. Kachalia ha se setho sa kabinete empa molao wa motheo o fa mopresidente Cyril Ramaphosa matla a ho thonya motho eo e seng karolo ya kabinete ho ba letona la naha. I'm establishing a judicial commission of inquiry that will be chaired by Acting Deputy Chief Justice Mbuyisile Madlanga. Justice Madlanga will be assisted by Advocate Sesi Baloyi, Senior Counsel, and Advocate Sandy Lekumalo, Senior Counsel. Kamorabeki Mkhwanazi a ntse phatlalatso e phahamisitse maikutlo ma Afrika Borwa. Mopresidente o tsebahaditse qeto ya hae. I have decided to put the Minister of Police, Mr. Senzo Mchunu, on leave of absence with immediate effect. The Minister has undertaken to give his full cooperation to the Commission to enable it to work. I have decided to appoint Professor Firoz Kachalia as acting Minister of Police. Professor Kachalia is currently a professor of law at the University of the Witwatersrand and is the chairperson of the National Anti-Corruption Advisory Council. Kachalia ha se setlabo sa dipolotiking ebile setho sa United Democratic Front le ho sebetsa ho ANC le SACP ho tloha ka 1994. View of politics. Ikile ya ba letona la polokeho le tshireletso Gauteng ka 2004 ho fihla ka 2010. If all crime is local, we have to understand the specific safety issues community by community and address the capacity constraints at the police station level. People expect to be able to report crime. They want the police to be able to act on crime that has been reported at station level. Ho lebeletsa Kachalia a tla qala mosebetsing wa hae kgoding e tlang. Ho sa le jwalo Moiri fumana hore ANC provinseng ya KwaZulu-Natal e amoetse ka dietla tse pedi qeto ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya ho beha letona la sepolesa Senzo Mchunu matsatsing a phomolo e ikgethang. ANC KwaZulu-Natal lapeng ha habo Senzo Mchunu e re amohela ho thewa ha komishene ya diphuputso ho fuputsa ka botlalo menyenyetsi ya diqoso tse entsweng ke mokomishenara wa sepolesa wa province Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. As the ANC, that is why we welcome that there will now be a proper commission, a judicial commission, that will probe these allegations. And therefore we will know the truth. And out of the facts, the truth shall come out. Action SA yona e re ha ya khotsofatswa ke qeto ya mopresidente Ramaphosa. Their cases have been opened with police. So now when you're having a commission, what's going to happen with those cases? So the charges have been opened with the police, and then we believe that there should be prosecution, and all those who are implicated should be facing criminal prosecution like any other criminals in this country. Hence we are saying we don't believe that a commission is a solution.
And really, it's just really disappointing that the president would take a shortcut to protect someone. Ho sa le jwalo mokgatlo wa matjhaba wa ditokelo tsa botho le tshwarelo o re ha o tshepe hore ho thewa ha komishini ya diphuputso ke ona mokgwa o nepahetseng ho ka be ho entswe diphuputso tsa ka hare. We've had a number of commissions, the latest being the Zondo Commission, which cost billions in taxpayers' money. And yet there have been no prosecutions. There have been no real concrete follow-ups. ka o le leng re fumana hore ditho le batshehetsi ba mokga wa umkhondo wesizwe profenseng ya Gauteng ba wantetse ntlokgolo ya sepolesa e Parktown Johannesburg ho tshehetsa mokomishenara wa sepolesa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi. Minister Mkhunu is a politician. He's not under labor laws where you'll put him on special leave. You hire him or you fire him as it wishes. So there is no need. And the nature of this crime, it does not warrant leave. Minister Mkhunu was supposed to be taken out in the law-binding citizen where the government does it. But we are not surprised because Minister Mkhunu is handling the police and the president has the answer for Phala Phala. So even the public protector could have gone to office of the public protector. But we know the public protector was working for the very same Mkhunu. So we know that there is nothing that's going to happen. Hence we come here to make our statement to say no, they must hands off Mkhwanazi. He must be given status of being the national commissioner. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le le hae. Mui ho lebeletswe hore ho tshwarwe babelelwa ba bang hape nyeweng e mabapi le polao ya Jayden le Mick ya dilemo tse 11. Mme wa mshanyana enwa o hlailetse lekgotleng la dinyewe la Ruo Report mabapi le polao ya mora wa hae ka jeno. Nicole Miki eo ya qoswang ka polao ya mora wa hae o ile a tobana le baahi lekgetlo la pele ho tloha a le ditlamong. Empa potso e kgolo ke hore ho tlile jwang hore e be mmelaelwa polaong ya mora wa hae. When I got here and opened reports, nothing could be done because I did not have a picture of my son. CPF had to deliver a picture for me because the printer was not working. Number one, they sat around and did baseless, recurring, repeated phone calls. They did not initiate a search. They stood out and parked outside my property without searching the property. The last known place he was seen, they did not initiate a search. Kala le 13 Motsheanong Jayden o ile a thewa sepalangweng sa hae sa baithuti mme a leba lapeng leo e ne le letsatsi la ho qetela a bonwe a ntse a phela hona letsatsing leo mme wa hae o ne a bulinyewe ka o nyamela ha hae. From day one, I was with the mother and the community of Leof, searching for the child, finding out that today she's the one who's killing her child. For what? Why? Ratela pele ka ya lekgotla le phahameng la Gqeberha profenseng ya Eastern Cape ya kopo ya NPA mabapi le ho se fumanwe molato ha moruti Timoto Motoso le baqosuwa mmoho le yena ba babedi e tla mamelwa bekeng e tlang ka la bobedi. Kahlolong ya hae moahlodi o ile a hlahisa dintlha tse mmalwa tse ileng tsa etsa hore Motoso a lokollwe. Kahlolo ena e hlahisitse dipotso di yana ho fela mabapi le bokgoni ba botjhotjhisi ba ho sebetsana le dinyewe tsa maemo a hodimo. Botjhotjhisi bo batla hore moahlodi a hlakise mabaka a hae a ho se fumane Motoso a le molato pele a fana ka tumello ya hore yona NPA e ipiletse kahlolong ya hae. Ha re fetela profenseng ya Northern Cape re fumana hore sepolesa profenseng ena se tshwere batho ba supileng ka ho baka merusu pontsheng ya setjhaba moantong o mabapi le phano ya ditshebeletso masepaleng wa Sulpulaki Kimberley Pejana ka jeno. Boikuelo jwa gore go se nne le sepe se se diragalang mo Kimberley go itelele sefoletse mme baagi ba ne ba gwantela kwa kantorong ya Tonakgolo Zamani Saul go bontsha matshwenyego a bone. Bao ba neng ba tsenetse mo gwanto ono ba ngongorega ka kgelelo leswe motlakase wa tlhwatlhwa e kwa godimo le toropo e tletseng leswe. Ba batla gape gore motsamaisi wa masepala Thapelo Matlala le bao ba sa direng tiro tsa bone sentle ba belesediwe. All we want is affordable services. We want jobs in our community and we want to be treated with dignity. Bao ba neng ba tsenetse mo gwanto ono ba re ke sebaka ba ikuela gore matshwenyego a bone a sekegelwe tsebe mme ga gona sepe se o se diriwang. We are sick and tired of corrupt officials, leaders that are not
being held accountable. ga na amogela memorandamo tonakgolo gateletse gore ga na dithata tsa go netefatsa ga ditopo dingwe tsa baagi di tsenngwa tirisong. Don't leave here with a misconception that I can wake up and remove a mayor. I can't do that. The Provincial Executive Committee of the ANC that appointed these mayors can remove them. Masepala o ikuetse go mokgatlho wa baagi go leba kwa kgotlatshekelong ka ditatofatso tsa bone tsa gore go na le bogodu kwa masepaleng. Go sa le jalo, mokgatlho wa baagi wa re o tla tswelela go gwanta ga ditopo tsa bone di sa sekegelwe tsebe. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Ho sebetsa ka botshepile ka boitelo e bile le petjo la mehleng le neng le sebediswa kgafetsa ha o bua ka SABC. Nalaneng ya morao tjena tshebetso ya boto ya SABC e pepeneneng e bile ena le ponaletso. Ba bang ba ka re mo lekgotla la taolo la SABC le leng teng ditaba di teng. Maikarabelo a lekgotla la taolo ke ho netefatsa hore lekgotla la kgaso ya setjhaba ha letswe motjheng wa se lebeletsweng ho lona. The first thing is that we're hoping that the SABC returns to its former glory. Ka mora ho kgethwa ha boto e ntjha, dintho ke ha di tsamaya ka thello. Fela ka selemo sa 2023 lekgotla la kgaso ya setjhaba ke ha le hloka boto ka nako ya dikgwedi tse tsheletseng ho fihla ho kgethwa lekgotla le letjha la taolo ka ditho tse 12 tlasa boetapele ba Khathutshelo Ramakumba. Le ileng la phatlalatswa ke mopresidente Cyril Ramaphosa ka mora kgatello ho tswa ho mekgatlo ya setjhaba. While the SABC appointment process marks significant progress from the apartheid-era state broadcaster model, real transformation requires deeper structural changes. There remains a degree of political influence, process delays, and limited public participation in the current model. Mekgatlo ya setjhaba e ipiletsa ho baahi ho nka karolo ka dinako tsohle ha ho kgethwa lekgotla la taolo. Public involvement, in fact, at the SABC as a public broadcaster is important, and it should not only be restricted to board appointments. More needs to be done by the SABC to engage the public more in content and news and programming, and any ways that are possible to ensure that the SABC actually is accountable to the public. Re atela pele mo presidente wa America Donald Trump o phatlaladitse o kengwa tshebetsong ha mokgahlelo wa bobedi wa lekgetho la thomelo ya thepa ka diperesente tse 100 naheng ya Russia e ba Moscow e sa dumele ho ba le tumellano ya ho beha dihlomo fatshe le Russia le Ukraine nakong ya matsatsi a 50. Mohato ona o kana wa ama le dinaha tse kgwebisanang le Russia ka oli, gas mmoho le uranium. One of the reasons that you're here today is to hear that we are very unhappy, I am, with Russia. But we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. But today we're going to talk about something else. And as you know, we've spent $350 billion approximately on this war with Russia and Ukraine, and would like to see it end. It wasn't my war, it was Biden's war. It's not my war, I'm trying to get you out of it. Ha re tla kwano lape mmui re ntse re shebile tsena tsa matjhaba re fumana hore molaodi e moholo wa lefapha la naha la ditjhelete e leng ngaka Duncan Peterse o re Afrika Borwa tlasa bo presidente ba yona ba G20 e ikemiseditse ho tla ka tshebetso ya moshwelella ho rarolla diphephetso tse tobaneng le moruo wa lefatshe. Fostering a more stable and effective and resilient international financial architecture, enhancing debt sustainability, addressing liquidity challenges, as well as strengthening multilateral development banks and ensuring financing for development. These discussions are instrumental in shaping the outcomes of the finance track and reaffirming our commitment as the presidency to solidarity, equality, and sustainability. Over the next 2 days, we will be discussing the following issues as deputies. We'll start this morning session with an update from the Council of Europe Development Bank, the CEB, on the Multilateral Development Bank's monitoring and reporting framework.
which is a critical tool for tackling the implementation of the G20 MDB roadmap. Jwale re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala horeng ya bohlano. Ranta e sebeditse hantle ha e bapiswa le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo ha di a sebetsa hantle. Ditheko tsa thepa oli e tala ya Brent ha ya sebetsa hantle ka ha e newe ba ka $70 barrel ka lebaka la morero wa mopresidente wa Amerika Donald Trump wa ho nyollwa ha lekgetho le lefellwang thepa. Kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumuta ngwa latela ka Blipi. Ke o taba. Jamme ke le boaba bui madume ho tsa Blipi la fela psema jeno ho sana pletse pele tsembo hlabana hantla fela le hore ha o shebile hona ka hore ka be ga o tla jwala ka ro thekong ho akaretsa na ha le Sotho lona ka ro Free State e tla be le fela pletse se saeng kae ka thoko go mabopo le ka rona ha ho bana la fela mo saeng kae a shebile hona ka qabe ga o tla ka thekong pletse saeng kae di tlahle di belwe mba re shebile hona ka thoko go mabopo le ka rona ha o tlhokomere le fela mo ya saeng kae a shebile ka qabe ga sentse ke salba lo tla fitla hona ka haro ka pa le boa le hona ka ro ka pa bophirima e tla be le fela mehudi ka madu ngwana re gatente mahloke dela ha sa motho a shebile bolo ba Gauteng hlokomele re tla hlophole a re shebile hona ka Carltonville ho ya ka Johannesburg e tla se qale fela ho robong fitla ho mashome a mabedi a mtse America fela pa kang re tla hlophole hona ha sale a re shebile polokwane ho tla jela hona ka mokopane le teng ho tla hloiphole fela ho saeng kae ho tshese fela ho saeng kae re shebile hona ka Mesina le hona ka re thendo re gate di rita fela ho mashome a mabedi a mtse isipileng ka fela mashishing ho tla jela ka Carolina le teng ho hlokomele re tla hloitshisa fela ha itengana tse di grate di rita fela ho mashome a mabedi ka fela shebile ka Standerton le hona ka re sekunda tla qale fela go tharo fitla go mashome a mabedi ho pa ka re tla hlotshetse fela hitekete Lady Smith Fryhead etc Salon ka hona ka hare Ulunde re tla re tla fela go mashome a mabedi a motse e merara ka fela re shebile ka Kokstad e tla qale fela ka nngwe ho pa ka re tla hlobati se maka jeno lona sano seng pa go futhumane re shebile hona ka ka Maletswai ho tla jela ka Komane le teng ho tla hlokomela re fela o tla hlotshetse fela hitekete tse grate di rita fela go mashome a mabedi ka fela ka no jole e tla qale fela go tshelela ho fita ho le shome lemtse ka fela pa ka no tla hlophole Lensburg Beaufort West tse sa le hona ka o tsarama le teng ho hlokomela se maka jeno le hona sano seng o tla hlobati mpa o phole ha re khati di phama fela ho mashome a mabedi a mtse supeng ka fela Hak Free State Bloemfontein manga o pere e tsong sengangata di teng o tla ho phole fela ho saeng ka di khati di rita fela ho mashome a mabedi a mtse o mong ka fela boholo ba province bo simba ka jeno le hona sano seng ho hlokomela re tla hlobate ha le Salisbury di tamatini ka Kroonstad le teng o hlokomela re fela tla hloiphole fela ho saeng kae ha re shebile hona ka Ottosdal ho tla jwela ka Mafikeng ho hlokomela re khata di phama e tla iphamela fela ho mashome a mabedi a mtse medical fela ho pa ka re tla hloitshetse ho itekanetseng ha re tlola size rene ko hona ka Vryburg le teng di khati di rita fela ho mashome a mabedi a mtse medical fela re shebile ka Taung Bloemhof o sentse ke sa lona ka Toskap simba ka jeno lona sano se o pa ka re tla hlobate empa khati di phamela fela ho mashome a mabedi a mtse medical fela ka fela ho pa ka re tla hlophole hona ha isale babui tsa Blipi diakalo ha be etso khotso